Novak Đoković, najbolji teniser na svetu, kupio je 80% danske biotehnološke firme Quant Biores. Reč je o firmi koja razvija medicinski tretman za COVID-19. Saopštio je za Reuters izvršni direktor te kompanije. Osnova cijele priče je borba protiv korone i lečenje ljudi. Firma je registrovana u Danskoj, daleko od naše javnosti i kao što se može vidjeti, osnivači i vlasnici 80% deonica su Novak i Jelena. Novak ima 40,8%, a Jelena 39,2%. Kažu da je Novak ovu investiciju napravio u junu 2020. godine. Quant Biores ima oko 11 istraživača koji rade u Danskoj, Australiji i Sloveniji, ali oni rade na lečenju, a ne na vakcini. Kompanija razvija peptid koji sprečava virus korona da inficira ljudsku ćeliju. Očekuje se da će ovog leta pokrenuti klinička ispitivanja u Britaniji. Dok Novak trpi napade ljudi iz celog sveta zbog toga što nije vakcinisan, jasno je da Novak radi u tišini za dobrobit svetske populacije. Prvi reket sveta izazvao je pravu globalnu debatu o pravima ljudi koji prosto odluče da ne žele da se vakcinišu, a sve pošto je deportovan iz Australije u nedelju uveče. Sada se Novak bavi danskom firmom koja nalazi lek za protiv korone. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li biste verovali Novaku i da li biste uzeli možda taj lek? Pišite nam u komentarima i subscribe-ite se na Trending.